Gogo nomkhulu isalwa sendoda futhi leso Gogo Bathini. Ngani zakwethu I do live in India. Mumbai is the south part of India. It's the south part of Mumbai. Ngani zakwethu ayahlupha amasoka lana. Ngani zakwethu Gogo ngelokhuzana. Intombi yami ihambile angisazi belile kubo bese khona ngikwenzayo bese ngimisele kunemali esengisevile ngaze ngacasa ukuthenga imoto le moto iyashayisa iyabonakala salukwa sendoda ukuthi le moto lele bengafanele ngithenge salukwa sendoda ngoba bengahlosana ukuthenga imoto ngangithi ngiyolobola noma bese ngilobolile ingane Gogo na intombi sibaleka na ingoduso sihamba angisazi uGogo fanele ngenze njani okay ikhona solution ngane zakwethu iphutha loqalazayo siye sitshene ngane zakwethu ukuthi intombi izolalela kuphela into oyishoyo ngeke iphinde imlalele omunye umuntu oseceleni yiphutha esilenzayo lelo ngane zakwethu mangisuke ngithi umuntu esifazana abanjwa ngisuke ngizama ukufana lesi kodwa umuntu esifazane awumbambi ngokuthi umdlise awumbambi ngomuntu zakwethu miningi imithi abayazisa abantu eyikhafulo igcatshe ezandleni eminye ifaka imithi okuthiwa wodumba kasibumbu ominye ifaka ovela bahleke eminye ifake ulokhuzane izinto ilokhuzane bekhona ke imithi eminye esetshenziswa ukuthi umuntu umfakele ekudleni umenzele ini angikuthandi lokho ngane zakwethu it's waste of time ngane zakwethu invest in yourself ngane zakwethu invest in yourself ngane zakwethu yenza sure ukuthi izinto ozenzayo zisiza your own development then lo muntu lona othi uyamthanda othi usuhambile ovela kuyo uzoba attracted kulento ayibonayo kuwena ukuthi engathi lembuzo engithandana nayo imisele ngempela meaning le mithi lena okufanele ukuthi ngabe uyomdlisa yona zidlise wena zilungise wena ngane zakwethu thola imithi ezokwazi ukuthi ikline wena thola imithi ezokwazi ukuthi yenze ukuthi uthandeke thola imithi ezokwazi ukuthi ikhumbuze phela incanekazana sakho masikubuka sithi nalento engangiyithanda kule ndoda lena nalento yangichama kuShandu nalento lena yenza ukuthi umthiya ngimthande ngithanda lokhu kumthiya ngithanda lokhu develop that omunye umuntu lokhu uzalithuthi usidevelop ngokuthi ini uhambe esikoleni develop that ngana zakwethu invest ngana zakwethu uhambe esikoleni uhambe equipment and everything omunye usidevelop ngokuthi abe hustler angahlali phansi angarelax angenzi izinto nje ehleli phansi tshela ukuthi hayi konke kuzozela kimi uvuke ekseni uyibonise nomuntu uthandana na abone ukuthi yazi uShandu uyimisela yazi uShandu yize angasebenzi kodwa kukhona kwenzayo kukhona kuzamayo ngelinye ilanga izinto ezenzeka yiloko okwenza umuntu esifazane ahlale ngane zakwethu ungahlalisa umuntu esifazane ngomuthi hlalisa umuntu esifazane ngama reasons ungahlalisa indoda ngomuthi hlalisa indoda ngama reasons zikhande wena umuthi awube segazini kuwena umuthi okuthandeka awube segazini kuwena not esikhumbeni Gogo nandoda yangishiya Gogo nangumfazi yangishiya Gogo nantombi yangishiya Gogo nalesoka yangishiya Gogo nangubaba kaBhoya akasondli akasanginaka asanendaba nami mawufika kaGogo Bathini Mbatha esoyenza even ispice engizanaso ngane zakwethu ispice lesi esosifaka eintweni zakho zokuyilungisa akilona idliso ngana kwethu angeke ngunike into ukuthi udlisa umuntu ngizokunika into ukuthi udlise wena khona azothi mekubuka athi no yazi umama kaGeli kuseyuyena lo engimthandayo hayi lo Jezabheli lona sengimbona yazi ubaba kaBhoy kuseyuyena engimthandayo hayi leli pantsula leli enhlane nalo etshwaleni esengibona ngathi lona lingcono izinto efana lezo lesaluka sendoda lesi isolution ihlezi ikhona ngoba ngumavula kuvala emzini locksmith technician ukuthi sengivala ukuthi uma uzohamba uyolobola kubalekile ukuthi inkomo zakho zishiselwe impepho
chaza ukuthi kubalekile ukuthi lithethwe idlozi ukuthi sesiyolanda isalukazi manje siyokhunga ngane zakwethu ukulobola ukukhunga ukulobola kona umshado uyokhunga usazoshadelwa ukulobola khona ukuthi sokumfazi wakho uyomkhunga uyothembisa uyoqamba manga yilokho nje ngane zakwethu so umuyomkhunga usayolobola usayovela make sure ngane zakwethu ukuthi uyayishisa impepho liyathethwa idlozi litshene ukuthi sekhona isalukazi sakwaTiti khona isalukazi sakwasibanibani esifisa ukuthi size la ekhaya siyacela ke ingilosini la ekhaya siyacela kubanikazi bomuzi la ekhaya ukuthi lengane lena njoba izozelana ivikeleleke ingadidwa izinto zomhlaba muqedwe zakwethu zilungise wena nendlu yakho amadoda ayazi ukuthi ngichaza ukuthini manje silungise nendoda ukhona ikhaphulo ke yafika isuka eGoli ngakhuluma phambi kwakhe ulokhuzana usisi ngathi wemfowethu umfazi lona kodwa kukwena ukuthi uzoniyeka aphunyuke ezandleni zakho noma kukhona ozokwenza njengendoda ngoba kunamadoda ashela ngomuthi ingane zakwethu uyabona umuthi othwawe kahle ngoba namafutha omkhovu uma uyoshela intombazana uma ke wayithinta njena liba manzi inte ipaint uma wayithinta nje ipaint liba manzi inte yinsizwa ke lezo bayazi ke laba omne wethu mina ngazi ngishele emfuleni omne wethu bayazi ke laba bathi bajwayele ukushela emfuleni izinto efana ukuthi kwakwenzakalani kudala uyoshela intombi idideke intombi ukuthi makufika omunye azoyishela intombi sivela inuke lamasiko wasendoda leso Gogo Bathini Mbatha South of Mumbai namhlanje ngane zakwethu isalukazi sendoda hamba amazwe asizambeli sona angizange ngizongane zakwethu ngihamba ngedwa umuntu nami ngoshile bashile ingane zakwethu ngihamba ngedwa ngokwenyama kodwa ngihamba nabakithi ngihamba nabakini ingane zakwethu sizofunani sizofuna ikhambi sizofunani sizogaya ngane zakwethu izinto zenzele sizogaya ngane zakwethu inkosi ithola umusa ngane zakwethu isalukazi sendoda uGogo Bathini Mbatha ungakhohlwa ngane zakwethu ukusubscribe ungakhohlwa ngane zakwethu ukulike ungakhohlwa ngane zakwethu to share to all the media platforms social media platforms thokozani bogogo nomkhulu